kuvana ingabo z'u Rwanda muri Cabo Delgado birasubitswe nyuma y'uko ngo Mozambique n'abandi bemereye ubusabe RDF bayikandiye akanyenyeri. Nduhungire yati bamenyemo ibiceri mureke dukomeze urugamba abahungu banje. Aho hari mu Rwanda muri Kongo ngo bimeze biti none ngo Kisekedi ari kugaba ibitero nka bimwe Vietnam yagabye kuri USA News muri tano kuko ngo bavuga ko ari kurekura umuriro mwinshi akoresheje drone z'intambara zo mu bwoko bwa KT-6 ndetse na drone kamikaze zikoreshwa mu gutera ibisasu ubundi zikangirika nyuma y'igitero. Urumva yuko rwose ari drone z'inyiyahuzi cyane. Kuri Wazalendo kandi ngo iri guceka yuko hari amakamyo anyura mu muhanda wa Bukavu Uvira Buraka Minembwe atwaye ibikoresho birimo amasasu intwaro ibiribwa n'imiti maze ngo bakabeshye yuko harimo ibiryo kandi ari bibunda bashyiriye M23. Igitangaje kandi ngo mubambutsa izo ntwaro n'u Rwanda rurimo ng'abakongomane bari gutakaza amafaranga menshi mu makipe y'imipira gutanga support mu kurwanya Ebola yo n'amagambo ya nanga. Ngaye ngo rero ibintu yagaze gute hirya no hino reka duhere hano. Ngo u Rwanda rwatangaje ko rutagiye kuva mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique ingabo zarwo zari ziri mu butumwa bwo kurwanya iterabwoba nyuma y'uko kibazo cy'inkunga cyari cyateje imaka cyamaze gukemuka. Ibingi byatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambassadeur Olivier Nduhungirehe uyu nguri urimo kureba kuri screen yawe aho yavuze yuko ngo nta nzitizi zikiriho ku bijyanye n'ingengo y'imari y'ubwo butumwa bityo ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bikaba bikomeje uko bisanzwe. U Rwanda kandi rwohereje ingabo muri Cabo Delgado muri 2021 ku busabe bwa guverinoma ya Mozambique ngo mu rwego rwo gufasha guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ifitanye isano n'iterabwoba rya ICS. Ngo mbere y'imyanzuro kandi ari impungenge ngo zari zaragaragajwe n'inkunga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi IAU ishobora guhagarara ibintu byari byaratumye u Rwanda rutangaza ko rushobora guhagarika ubwo butumwa nimba atabonetse uburyo burambye bwo kubutera inkunga. Ariko Minisitiri Nduhungire yavuze yuko ngo kino kibazo cy'inkunga cyakemutse ndetse u Rwanda rukaba rwasubiye ku mikoranire ishingiye ku masezerano ya guverinoma zombi hagati y'u Rwanda ndetse na Mozambique. Byagaragaje kandi ko ubufatanye bwatanze umusaruro ugaragara harimo kugarura ku mutekano mu bice bimwe na bimwe gutabaruka ko abaturage gusubukurwa ku bikorwa by'ubukungu ndetse no kongera gukora ku ishoramari nini ryibanda ku mishinga yahagaze. Nduhungire kandi yavuze yuko ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bizakomeza mu gufatanya na Mozambique kugeza igihe umutekano uzaba bihagije. Nganye gukorera ngo hari mu Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubu no bihagaze gute ibintu rwose ngo byakomeje kudogera mu buryo buhambaye cyane. Sasa hivi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo imirwano hagati ya AFC 23 n'ingabo za leta Kinshasa gikomeje gufata indi ntera y'imande zombi zikomeje gushinjanya kugaba ibitero bikomeye bikoresheje drone n'intwaro ziremereye ndetse rwose bakaba bakomeje gukorana mu mitwe mu buryo bukomeye cyane. Mwitangazo rya AFC 23 iri huriro rivuga yuko kuva mu ijoro ryo kuwa kabiri kugeza mu gitondo cyo kuwa gatatu ingabo ziri kumwe na Kongo zagabye igitero mu kirere cy'uduce twa Karangi Bidegu ndetse na Gakenke. Bavuga kandi ko hakoreshejwe drone z'intambara zo mu bwoko bwa KT-6 ndetse na drone kamikaze zikoreshwa mu gutera ibisasu zikangirika nyuma y'igitero. AFC 23 kandi ivuga yuko mu gitondo cyo kuwa gatatu habaye ibitero muri Katoyi ndetse no mu nyingiro z'abakoreshejwe imbunda nini za artillerie road. Intwaro rwose ngo zirasakure cyane. Iri huro kandi ishinja leta Kinshasa kuba yaribasiye abaturage basanzwe aho kwibasira abasirikare gusa. Nkuko AFC 23 bitangaza ibyo bitero ngo byateje urupfu rw'abasivile gusenya inzu ndetse n'ikorwa remezo ndetse bituma abaturage benshi bahunga. Iri huro kandi rikoresha amagambo akomeye rivuga yuko habaye ibisasu bidatoranya kandi ko bikorwa mu buryo bwa kinyamaswa. Ku rundi ruhande ariko igisirikare cya Kongo FARDC nacyo giherutse gutangaza yuko cyarashe drone cyavuze yuko yari ingabo z'u Rwanda nyuma yo kuvogera ikirere cya Kongo hafi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Kongo kandi ivuga ko ibyo ngibyo ari ubushotoranyi bukomeje guhungabanya umutekano w'iki gihugu. Nubwo amakuru ava ku mpande zanganye ari kwiyongera biracyagoye kumenya neza ibyabaye kuko uruhande rutanga inkuru rushaka kugaragaza yuko rurengana kandi ari rwahohotewe. Raporo zigenga cyangwa se z'imiryango mpuzamahanga nizo zisanzwe zifashishwa mu kugenzura ukuri mu makuru nk'ayangaya mu bihe by'intambara. Tukiri kandi kuri Kongo igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyiza mu gikorwa cya Sokora 1 Grand Nord ngo cyerekanye abantu bakiye ko gukorana n'umutwe wa AFC 23 mu mujyi wa Beni ndetse no mu nkengero zawo. Mu itangazo ryatanzwe n'umuvugizi wa Sokora 1 Grand Nord uwitwa Leta Marise Elongasi yavuze yuko abantu bakiye ko kuba gukorana bushake n'abacengezi ba AFC 23. Ibyo bavuga ngo alleged collaborators and infiltrators baba bavuga ko ari abantu bakiye ko gukorana n'umutwe witwaje intwaro gutanga amakuru cyangwa se kwinjira mu bice bigenzurwa na leta bishe bafite intego gukorera uwo mutwe. Igisirikare kandi cya Kongo kivuga yuko hamwe muri abantu borejwe n'abofisi ba AFC 23 ngo kugira ngo bakore ikorwa runaka muri Beni agace kamaze igihe karugarijwe n'umutekano muke n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye. Abangaba bakiye ko beretswe itangazamakuru n'abaturage nyuma yo gufatwa ariko kugeza ubu ngubu nta rubanza rurabacira urubanza cyangwa se ngo rwemeze ibyo bashinzwa. Ni ngombwa no kumenya ko ijambo presume risobanura ko ari
abantu bakekwa gusa, bityo amategeko akaba ateganya ko bagomba kubanza kuburanishwa mbere yuko ibyaha byabo byemezwa. Beni ni agace ka Grand Nord muri Kivu y'Amajyaruguru kamaze imyaka myinshi karimo ibikorwa bya gisirikare birimo umutwe wa IDF, imitwe y'Abazalendo, FARDC ndetse n'ibirego bya hato na hato byo gucengera kwa AFC 23 cyangwa se abayishyigikiye. Tukivuga kandi umutwe wa Wazalendo, umutwe wa Wazalendo ukorera mu misozi ya Uvira, Fizi, Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo watangaje yuko ari imunyenye kuri muravuga yuko hari umugambi wo kugeza ibikoresho bya gisirikare kuri AFC 23 nabo bafatanye binyuze muri Minembwe. Karabaye noneho nkuko ayo makuru bivuga ngo Wazalendo bakeka yuko hari amakamyo ateganyijwe kunyura mu muhanda wa Bukavu, Uvira, Baraka, Minembwe atwaye ibikoresho birimo amasasu, intwaro, ibiribwa ndetse n'imiti. Ibi bivuga yuko kandi bishobora kubikorwa bitwikiriwe n'imfashanyo z'ubutabazi. Uyu mutwe kandi ushinja abantu barimo Moyize Nyarugabo, Perezida Paul Kagame ndetse navuga yuko bafatanya kuba inyuma y'iyo gahunda, ndetse kandi ukavuga yuko ashobora gukoreshwa izina rya World Food Programme ngo kugira ngo ayo makamyo agaragare nk'atwaye imfashanyo z'abaturage cyane cyane ngizigene Abanyamurenge batuye Iminembwe. Wazalendo ivuga kandi yuko inzira yo gutwara ibikoresho mu ndege ishobora kuba itagikora neza, ari niyo mpamvu hakekwa yuko hakoreshejwe umuhanda. Hari n'abavuga ibyo bise kwikura inyuma kw'impimbano, bashaka kuvuga yuko bakeka yuko ashobora kuba hari ibikorwa byo kwerekana yuko ingabo zavuye mu gace runaka, ariko ngo mu by'ukuri zigakomeza ibikorwa binyuze ku bandi bafatanya ibikorwa cyangwa se mu buryo bw'ibanga. Icyakora ni ngombwa kuzirikana ko aya ngaya ari amakuru n'ibirego bitanzwe n'uruhande rwa Wazalendo mu ntambara irimo kubera muri Kivu. Tukiri kandi kuri AFC 23 ngo Colonel Nanga uyoboye ihuriro rya AFC 23 yanenze cyane leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku buryo ivuga yuko yirengageje urwego rw'ubuzima cyane cyane mu gihe igihugu gihanganye n'icyorezo cya Ebola. Bimeze bite? Nanga yavuze yuko leta ya Kinshasa iri gukoresha amafaranga menshi mu kwamamaza amakipe y'umupira w'amaguru yo mu Burayi ndetse no bikorwa bya politika yo gushyira imbaraga mu rwego rw'ubuzima n'ubushakashatsi. Yavuze kandi ko kutabona inkunga ihagije ku kigo cy'ubushakashatsi cyitwa INLB bisobanuye Institut National de Recherche Biomédicale cyagize uruhare rukomeye mu kurwanya Ebola, ari ikimenyetso cy'uko urwego rw'ubuzima rwatawe. Yashingiye kandi ku by'umuhanga Jean-Jacques Muyembe yavuze ku bibazo bya mikoro make mu rwego rw'ubuzima. AFC 23 yavuze yuko Ebola idakwiye kuvangwa na politike cyangwa se intambara kuko ari ikibazo cyugarije abaturage bose ba Kongo, abantu bose batuye bakwibugenzuzi bw'uturere. Uyu mutwe kandi wa AFC 23 watangaje yuko umurwayi wa Ebola wamonetse Goma yahise akirirwa mu kato, kandi hagiye ingamba zo gukurikirana abanduye cyangwa se abahuye nawe, uvuga yuko ari ufatanye n'inzego z'ubuzima ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Nanga kandi yaburiye leta Kinshasa kutazakoresha ikibazo cya Ebola nk'urwitwazo rwo kongera ibikorwa bya gisirikare hafi ya Goma. Imirwano hagati ya FARDC na AFC 23 ikomeje gukaza umurego. Mu by'ukuri ubutumwa bwa AFC 23 bwari bufite intego eshatu, harimo kunenga imiyoborere ya leta mu rwego rw'ubuzima, gusaba ko Ebola ifatwa nk'ikibazo cy'ubuzima aho kuba intwara politike ndetse no kubura leta ku byashobora kongera intambara mu izina ryo kurwanya icyorezo. Havutse kandi impaka n'ubushyamirane bya politike bikomeje kwiyongera hagati ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndetse n'ihuriro rya AFC 23 nyuma no kwirakwira ry'icyorezo cya Ebola mu burasirazuba bwa Kongo. Karabaye ibintu bihagaze bite? Ngo Minisiteri y'Ubuzima muri Kongo yatangaje ko icyorezo cya Ebola cyagaragaye bwa mbere i Bunia ahitwa muri Ituri kimaze guhitana abantu benshi cyane, mu gihe abandi amagana bakeka yuko banduye. Hagati aho ngo mu mujyi wa Goma naho hagaragaye umuntu umwe wamejwe ko arwaye Ebola nk'uko AFC 23 bitangaje ishingiye ku bipimo byafatiwe muri laboratoire y'Igoma. Ngo mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuri tariki 19 Gicurasi 2026 umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Moya yavuze yuko kugira ngo Ebola ikomirwe neza by'umwihariko mu mujyi wa Goma bisaba ko abanyarwanda nabo bakoresha bava ku butaka bwa Kongo. Iyi mvugo ngo ya Moya isanzwe ikoreshwa na leta Kinshasa ishaka kuvuga yuko u Rwanda na AFC 23 bifite uruhare mu kugenzura umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice byo mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda kandi rwakunze guhakana ibyo birego mu gihe AFC 23 yo ivuga yuko ari umutwe w'abanyekongo urwanda uburenganzira bwabo nta mikino. Aya magambo agaragaza ko uburyo ikibazo cya Ebola kiri kurushaho kuvangwa n'ibibazo bya politike n'intambara. Ni mu gihe kandi AFC 23 yamaze kunenga leta Kinshasa yishinza gukoresha icyorezo cya Ebola mu nyungu z'igisirikare ndetse no mu rwego rwa propaganda ya politike. Abasesenguzi barimo kuvuga iki ngo mu bihe nk'ibi ngibi abasesenguzi bagaragaza yuko hari ibyago byo kuvanga ikibazo cy'ubuzima n'intambara, gutuma abaturage batakariza icyizere inzego z'ubuzima ndetse no gukoresha ubwoba bw'icyorezo mu kongera igitutu cya politiki cyangwa se igisirikare. Kugeza ubu ngubu nta bimenyetso byigenga birerekana ko Ebola iri gukoreshwa nk'intwaro ya gisirikare, ariko amagambo ari ku mpande zihanganye akomeje kongera umwuka mubi hagati ya Kinshasa ndetse na AFC 23. Nguko rero uko bihagaze
icyo wasigarana no ku Rwanda rutagikuinga bazarwa muri Cabo Delgado ndetse rwose AFC 23 na Kongo rwose intambara iracyakomeje ni mu gihe umutwe wazanye wavuze yuko ari imitwe irimo kwambutsa intwaro bucora ikazishyira M23 ivuga yuko ari ubufasha isiriye abanyamurenge. Sigirana ibyo ngibyo makuru tumvishanga n'ahandi wayakura kubwira ni nkora subscribe n'imbarwa mugize kuri chaîne nyina cyari mwe Nyabari Obedi nangini Obi Time News. Obi Time News.